Dreams, visions and aspirations are for everyone and anyone whose career pathways are their goals in life. By Te Hira Moana Wharenui. Some of the great values and principles that have come out of Te Tiriti or Waitangi. The 4 principles of Te Tiriti or Waitangi are as follows. 1. Partnership. Building relationships. 2. Participation. Working together. 3. Protection. Protecting each other. 4. Practice. Putting the 3 principles into practice. The Clinical Health Assessment Tool. Te whare tapawhā. 1. Wairua. Spiritual wellness. 2. Hinengaro. Emotional wellness. 3. Tinana, physical wellness, and 4. Whānau well-being. Educational values. Ngā whakapainga marautanga. 1. Ke aroha tētahi ki tētahi. 2. Kia ngākau mahaki. 3. Kia arangi mārie. 4. Kia manaaki tia. And 5. Kia awhina tia. Educational values. A whakapainga marautanga. Be compassionate and kind towards others. Be a mild and pleasant person. Be graceful and polite at all times. Be supportive towards everyone. Be a helpful person in your community. How many parents take time out to understand what their tamariki are learning at school, either in a mainstream or kura kaupapa environment? How many parents go to a teacher interview about their tamaiti? Do you, as a parent, challenge or ask questions about your child's learning or how they are being assessed? E whia ngā mātua ka whai wā ki te mōhio ai e ngā āwhuatanga akoranga e ako ana e rātou tamariki ki roto i ngā kura aorake me ngā kura kaupapa. E whia ngā mātua ka haere ki ngā uiuinga kai ako e pā mai ana ki ngō rātou tamariki. He matua he whaia koe ki te wero me te pātapātai e ngā āwhuatanga akoranga o tōu tamaiti, me te aha anō ki te āwhuatanga aromatawai i tō tamaiti. E whai ake me a ngā wāhi akoranga e iwa, ara ngā kaupapa marautanga e ako ana i roto i ngā kura ki ngā tātou nei tamariki. The following are the 9 learning areas or subjects our tamariki are being taught at school. The 9 learning areas, subjects of the Marautanga o Aotearoa, the New Zealand curriculum. Pāngarau, mathematics. Pūtaiao, science. Hāngarau,
technology, tikanga a iwi, social sciences, ngā toi, the arts, hauora, health and well-being, te reo Māori, Māori language and literature, te reo Pākehā, English language, ngā reo, learning languages. Te whakakitenga, vision. He whakakitenga mo ngā tauira taiohi, kia whakamanawa, kia tauhere, kia ngā hautahi, hei ako i ngā mea katoa o te ao. Vision. The vision is for young people to be confident, connected, actively involved, lifelong learners. Values. Students are encouraged to value excellence by aiming high and by persevering in the face of difficulties. Innovation, inquiry, and curiosity by thinking critically, creatively, and reflectively. Diversity is found in our different cultures, languages, and heritages. Ngā whaipainga. Hei whakamanawa e te tauire e ngā whaipainga, kia hiranga, kia whai whakarunga ake e ngā mea katoa, me te whakatohe ngā mea toimaha. Kia auaha, kia paki rehua, me te manawa reka, kia whakaaro kakawa, kia auahuatanga, me te whai whakaaro. Kia kano rau, pērā i ngā kitenga i roto i ngā tātou ahurea rereke, me ngā reo, me ngā taonga tuku iho. Values, equity, through fairness and social justice, community and participation for the common good. Ecological sustainability, which includes care for the environment. Integrity, which involves being honest, responsible, and accountable, and acting ethically, and to respect themselves, others, and human rights. Ngā whaipainga, kia tōkeke, mai i ngā mahi kiritea me te pāpori haipapa, ngā mahi hāpori me ngā mahi mo te painga, kia tū mātai hauropi, whenei i te tiaki i te taiao, kia ngā kaupono, kia matatika, kia whakarata me te whai whakaaro, me te tū tūturu, kia maru wehi rātau, me e tehi atu me ngā tikanga a te tangata. A tohu ngātanga, key competencies. Competencies are abilities and capabilities that people use to live, learn, work, and contribute as active members of their communities. The New Zealand curriculum identifies 5 key competencies that it has a focus on children developing throughout their time at school. Ngā tohu ngātanga, key competencies. Ngā tohu ngātanga he mea whai kaha me te whai kakama i ngā tangata hei whai oranga,
whakaakoranga, me te mahi, me te aha ano ki te mahi ngangahau, ki roto i o rātou hāpuri a hurea. E rima a ngā tohungatanga a te marautanga o Aotearoa. Hei whanake tamariki i te wā e haere ana ki te kura. A tohungatanga. Key competencies. Thinking is about using thinking processes to make sense of information, experiences, and ideas. Using language, symbols, and text, working with being able to understand and making sense of the codes, languages, and symbols in which knowledge is expressed. Ngā tohungatanga. Whakaaro. He mea mōhio ki te whakaara tūkanga i ngā pārongo, me ngā tūmahi wheako, me ngā huatau. Ngā mahi reo, mahi tohu, mahi kupu. Kia mōhio ki te mahi pūrangi aho, me te mōhio ki ngā kupu uhingaro, o ngā reo me ngā kupu tohu. Hei whakātūranga i te mātauranga. Ngā tohungatanga, key competencies. Managing self, having self-motivation, a can-do attitude, and seeing oneself as a capable learner. Relating to others is about interacting effectively with a range of different people in a range of different situations, including things like being able to listen well, recognize different points of view, and share ideas. Ngā tohungatanga, key competencies. Menetia i a koe, mōhio ki te whakaoho i a koe, whenei i te kōrero ka tae e au, he āwhatanga waiaro. Me te kite i a koe, hei akoranga ka kama. Kia ngā kaumahaki, kia mahitahi ai ki te taha o ngā tangata katoa, ki ngā mea katoa e mahitahi ana. Kia mōhio ki te whakarongo, me te mōhio ki ngā whakaaro rereke, me te tuku whakaaro toha ki ngā tangata katoa. Ngā tohungatanga key competencies. Participating and contributing, being involved in communities such as family, whānau, school, and be able to contribute and make connections with other people. Ngā tohungatanga, mahi whakaurunga me te mahi kokomo, kia mahi tahi ai ki roto i te ahurea, i te hāpori, wheneki ai i te whānau, kura me te mahi kokomo, me te tāpiri atu ki etehi atu tangata. Ngā wawatatanga he mea anō mo ngā tangata katoa, me te aha anō ka whai ai te tangata i te huarahi hei mahi oranga moana. Nā te hira moana wharenui a kōrero.